Bilo je to i prije 2 godine kad su se klase odvojile, pa je svaki od ove dvojice vozača imao i veliki i mali motor. Sada su opet klase 250 i 450 spojene, tako da se mora. Da vidimo 16 putio do kraja. Koliko vidimo, Čipek i Božić su poveli, da vidimo kako će to biti do kraja. Čipek Yamaha, Božić KTM. Božić voli kao čovjek koji ima odličan start na motokrosu, tako da ne čudi što je krenuo zajedno sa Čipekom do prvog zavoja. Sad ćemo vidjeti tek tu. Prepoznat ćemo, Čipek je u bijeloj kacigi, a Božić je na nalačastom motoru. Odavde nećemo vidjeti startne brojeve, ali ćemo vidjeti sigurno ko je koji bude. Evo ga, Nenad Čipek prvi, iza njega, da vidimo da li je to Marko Ljeljak ili je to Božić. Kawasaki da je to Brajim. Ljeljak je možda četvrti, peti. U ovoj grupi je 5 vozača. Narančasti dres, narančasti motor. Evo ga, neći po zraku nikako da stane. Sad su broj 12, Nenad Čipek prvi. Vidimo ko je to drugi. Da je to Hrvoje Karas, izgleda je to Hrvoje Karas, ipak dobro startao. 99, i onda je Marko Ljeljak, 4. Jaroš Matej je dobro na Kawasaki startao 3. Da vidimo. Čipek, pa onda je Hrvoje Karas, sad je došli do 5. Tako je, onda je Jaroš i onda je Ljeljak. Ovo će biti interesantno, stvarno. Ovo su vele majstori. Svi će oni pokušati staviti stoli na red. Čekaj se u Zagoj se ne radi. Ovo je Karas prvi. Jaroš Matej i Ljeljak Marko. Ovdje neće biti lako, Marko, da to sigurno sve. Makar je bio najbolji na drugi. Ali kad se starta utrka, ipak nešto drugo. A da vidimo, ostatak ekipe Vitulić, odlično Vitulić, 97, da li je to Ermakora, Vlađević, onda je to Božić, sada tu sviježe Božić, Vicenić, od tako, Kelmerić, onda je 48 Ermakora, i da vidimo, sada je tu 70, Simonović Željko, Brian Downton, Kawasaki, taj to Borović Bruno, tako je, sad je 92. Ajde to. Ne mogu brati. Leteći Zagore, Nenad Čipek, dakle, polako gradi svoje mostove, međutim Hrvoje Karas se ne da. Hrvoje Karas se sve što prati. Ljeljak Marko je došao, čini se na 3. poziciju, prekao je Jaroša. Jaroš je na zelenom motoru, sada je u 4. poziciju ima Čipek, Karas, Ljeljak i Jaroš. Dakle, to je momentalno redoslijed prvih 4 vozača. Pa onda jako dugo niko, pa onda Vitulić Ivan odličan. Vitulić Ivan, ime koje se ne spominje na času često u motokrosu. I drži odlično, 5. mjesto u motokrosu. Marko Ljeljak, tu je Jaroš. Da li Marko Ljeljak počinje smanjivati, to ima Hrvoje Karasu, da vidimo. Karas, znači ukupno u trci prvi, on uvozi klasu M100, Karas Hrvoje, on je momentalno drugi, ali on prvi u klasi 250 kubika, Ljeljak Marko, drugu poziciju drži, ukupno u trci treći, ali drugu poziciju drži M100, Jaroš Matej, druga pozicija u M100.